به نام خداوند جان و خیرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درودی به پایان نیسار یکی شما بینندگان گرامی قدر. اشورزاده قربانعلی هستم در استودیوی اینتلکت پلیوس. امروز می‌خواهیم در برنامه علم و اندیشه پیرامون موضوع صحبت نماییم که بسیار هم برای هر یک ما مهم است. آیا از همه چیزی قیمت‌ترین برای انسان محض سلامتی نیست؟ مهمان امروزه ما هستند دکتر اندوکرینولوگ، شخصی که در صحیفه‌های اجتماعی صحیفه شخصی خیش را دارند برای بلند برداشتن سطح معرفت‌نوکی جامعه تلاش میکنند. اسام‌الدینوف شریفخان دکتر، به برنامه ما خیلی خوش آمدید. اولا درود به شما، درود به بینندگان شما. ثانیاً تشکر به تیم شما، خصوصاً به استاد بزرگ خودم عالموف عالم جان. من از این منبر بلند با افتخار میگویم که استاد عالموف عالم جان در من حق استادی دارد، خاصتاً در شاخه بیولوژیا و فیزیولوژیا. واقعاً کم انسان‌هایی هستند که به نام خودشان سزاوارند. یکی از همون انسان‌هایی که به نام خود سزاوار است این استاد عالم است. تشکر برای دعوت. میخواستم فهمم که چرا شما محض ساحه اندوکرینولوژی را انتخاب کردید و در این ساحه به کدام نمودی بیماری ها بیشتر شما روبرو میشوید؟ سلامت باشید. برای سوال راستی برای اونه که انسان درست تشخیص کند یک فرد رو باید سه علم رو خوب داند. یکی نورولوژیا یعنی عصب شناسی رو، دوم اندوکرینولوژیا، سوم ایمونولوژیا. برای چی دل خواه عضو یا با عصب تنظیم می شود یا با گرمان. یعنی اندوکرینولوژیا این چی است؟ این غدود شناسی است. غدود چی استحصال میکند؟ هورمون استحصال میکند. یعنی برای همین خاصتاً که ما تشخیص، خصوصا من تشخیص درست برارم، من انتخاب کردم علم اندوکرینولوژیا. یعنی تکرار هم شود، برای درست تشخیص ماندن شخص که کدام بیماری رو دارد یا ندارد، یعنی سه علم خوب دانستن در کار: نورولوژیا، اندوکرینولوژیا و ایمونولوژیا. بسیار خوب. در جامعه امروزه این گونه بیماری ها یعنی بیماری های اندوکرینولوژی زیاد شده ایستاده است. سبب زیاد شدن این بیماری را شما اصلا در چی میبینید؟ بله، تشکر برای سوال. خصوصا بیماری که زیاد شده است، این بیماری دیابت قند می باشد، خصوصا نوع 2، بیماری های جوغر اندمیکی و این چنین فربهی. سبب چی است؟ عامل ها گوناگونند، لیکن عامل اساسی شرایط زندگی که ما امروز برای خودمان ساختیم، ارگانیسم قابلیت برداشت آن را ندارد دیگر. یعنی که اگر ساده کرده گیم، عامه فهم کرده گیم، دهقانی کم شد، فسفود زیاد. برای همین دیگر ارگانیسم ما تابی برداشت آن ندارد. اما مسئله بیماری های جوغر باشد، ارگانیسم انسان یاد استحصال نمیکند، یعنی که یاد قبول میکند از بیرون، یعنی از محصولات ها. اما محصولات از چی یاد میگیرند؟ از خاک یاد میگیرند. اما متاسفانه امروز در خاک ما یاد کم است. برای چی یاد کم است؟ برای اونه که ما ای سطح بحر بلنده. پس سوال به میان می آید که ای سطح بحر بلند بدن با کمی یاد چی دخالت دارد؟ یعنی چی رابطه دارند بلندی سطح زمین ای بحر وقتی که بلند است، یعنی وقتی که خاک از سطح بحر همین قدر بلند شود یاد کم می شود. چی رابطه است اینجا در آب و خاک؟ یعنی ما میدونیم که از علم کیمیا یاد در شکل آزاد وجود داشته نمیتواند، پیوستگی است. یعنی که همچون نمک وجود داشته میتواند. ما از علم کیمیا میدونیم که نمک ها سه نمود میشوند در آب زود حل شونده، با مشکلی حل شونده و تماما حل نشونده. بیشتر یاد با نمود کلی یادی دوم خرد در طبیعت، این در آب زود حل می شود. یعنی وقتی که منطقه در بلند کوه جایگیر است، وقتی بارش می شد، همون آب است بارش، باران وقتی که می بارد،
албатта бо ёд ба реаксия рафта мешӯяду мебарад ба об, ва баҳр. ба баҳр мебарад. ҳамон мемонад хок бе ёд. маҳсулотҳое ки мо истеъмол мекунем, яъне вақте ки дар хоки мо ёд кам аст, дар маҳсулоти мо ҳам ёд кам аст. анакнун бинед, намакҳо ёд карда шуд. имрӯз дар ватани азизи мо хурсандем, лекин бинандагон бояд як чиза донанд, ки ёд дар гармӣ бухор мешавад. вақте ки намак мо дар хӯрок мепартоем, яъне ки барои омода кардани хӯрок намака истифода мебарем, ёди он ҳатман бухор мешавад. ин яке аз сабабҳои асосӣ аст, ки яъне ки ҷумҳурии мо ҷумҳурии эндемикӣ аст аз дидгоҳи ёд. барои ҳамин бемориҳои ҷоғар, инам бемории эндокринологӣ аст. сабаби зиёд шуданаш ин аст. аз сабаби оне ки бемории қанди навъи ду зиёд шуд, ё ин ки фарбеҳӣ зиёд шуд, хулоса карда гӯем шароити зиндагие ки мо барои худмон сохтем, организм яъне қобилияти бардошти онҳо надорад. саломат бошед. як чизи дигарро мехостам фаҳмам, амин кадом нишонаҳо дар инсон ба вуҷуд биёяд, дар ин ҳолат ҳатман бояд инсон ба духтури эндокринолог муроҷиат бояд намояд? масалан, агар қанда бигем, мо дорем нишона, дорем аломат. нишона чизе ҳаст, ки худи бемор ҳис мекунад, аломат чизе ҳаст, ки табиб мебинад. яъне як фард аз берун мебинад, ки дар ҳамин инсоне ки гирифтор шудааст ба бемории қанд ҳам хеле тағйиротҳо шудааст. нишона се нишонаи асосӣ дорад. якум ташнамонии зиёд, дуюм пешобкунии зиёд, сеюм гуруснамонии зиёд. ва нишонаи иловагии дигааш ин аст, ки лоғар мешавад. бо вуҷуди оне ки ташна мемонад, ҳатто як дақиқа пас об менӯшад. вақте ки сатҳи қанд дар плазмаи хун баланд мешавад, як дақиқа пас об менӯшад, гурусна мемонад, хӯрок мехӯрад, аммо 10-20 қадам мемонад, бемадор мешавад. яъне ин нишонаҳое ҳаст, ки вақте дар инсон пайдо мешавад, ҳатман бояд ба табиби эндокринолог муроҷиат кунад. табиби эндокринолог чӣ хел тасдиқ мекунад, ки ҳамин нишонаҳои бемории қанданд ё не. масалан, ташнагӣ фақат аз ҳисоби баланд будани қанди плазмаи хун намешавад. барои ина тасдиқ кардан, яъне нишонаро тасдиқ мекунад аломат. яъне аломат чиз аст? се аломати асосӣ. якум, баланд будани сатҳи қанди плазмаи хун аз меъёр. вақте ки ҳамин нишонаҳо ҳаст, мерад дар таҳлили озмоишгоҳ, дар таҳлили озмоишӣ қанди хуна мебинад. меъёраш чӣ қадар аст? меъёр аз 3.5 то 6 милимол ба литр аст. ин барои одамҳои солим. аз 6.1 то 7 милимол ба литр, ин марҳилаи пеш аз диабетӣ аст. аз баробар ба 7 милимол ба литр ё ин ки аз 7 милимол ба литр баланд, аллакай ин тасдиқ мекунад, ки ин шахс ба бемории диабети қанд гирифтор шудааст. яъне вақте ки ҳамин нишонаҳо пайдо мешавад, барои тасдиқ шуданаш мерад дар озмоишгоҳ. ин меъёрҳое ки ман гуфтам дар назар дорам дар шиками наҳор, яъне охирон хӯроки хӯрдагиш, то ба озмоишгоҳ рафтан 8 соат фосила дошта бошад. яъне хӯрок нахӯрда бошад. ва инчунин аз хуни варидӣ таҳлили лабораторияда хун супорида бошад. вақте ки натиҷаи таҳлила мебинад аз 7 милимол ба литр баланд аст ё баробар ба 7 милимол ба литр аст, аллакай ин аломат тасдиқ мекунад он нишонаҳоро. дуюм аломат пайдо шудани глюкоза дар пешоб. вақте таҳлили умумии пешоб месупорад инсон, дар меъёр бояд глюкоза вуҷуд надошта бошад. дорад ниҳоят кам, қариб ки нест. вақте пайдо мешавад, ин аломат ҳам тасдиқ мекунад, ки аллакай ин нишонаҳои қанданд. бале. сеюм харобшавӣ. инсон метавонад то 15-20 килограмм вазни худа партояд. ин ҳам нишона шуд, ҳам аломат. харобшавӣ бештар ба аломат тааллуқ дорад, барои оне ки ин чизе ҳаст, ки табиб мебинад. нишона ҳамун ташнамонӣ ё пешобкунии зиёд, гуруснамонии зиёд ва лоғарии зиёд. лоғарӣ аз харобӣ фарқ дорад. ҳамина мехостам фаҳмам. лоғарӣ вақте ки инсон
حرکت میکند مونده میشد، خسته میشد، خودش حس میکند. خرابی چیزی هست که یعنی فرد از بیرون میبیند، طبیب میبیند. мо дар бораи диабет бисёр шунидаем ва шумо мегуфтед ки ин беморӣ чӣ қадар хатарнок аст ва оё инро пешгирӣ кардан мумкин аст ё на? саломат бошед барои савол. рости гап якум бугум ки бемории диабети қанд бемории сироятӣ нест. яъне ки аз як фард ба дигар фард намегзарад. на тавассути қатраги ҳавоӣ, на тавассути алоқаи ҷинсӣ, на тавассути хун ба хун алоқа кардан, на тавассути хӯрокхӯрӣ. яъне ки аз як агар табақ хӯрок хӯранд, ин маънои она надорад ки ин кас диабети қанд аст, ба он кас мегзарад. лекин гузариш ду намуд мешавад. метавонад ки тавассути хромосома гузарад. яъне аз насл ба аз насл, насл ба насл гузарад. яъне модарзодӣ бошад ба қавли Бале. мардум. бале метавонад гузарад. якум ин чиза ман бугум, бароиш ки бисёр одамо метарсанд. ҳаст ин хел дар рафти дар ҷараёни кор мо вомехӯрем, ҳастанд мегӯяд ки он бемории қанд дорад, барои ҳамон масалан издивоҷ накарданд, яке дар ман мегузарад гуфта. яъне ин аз чӣ мешавад? аз нисбатан паст будани сатҳи маърифатнокӣ. лекин дар фарзанди вай имкон дорад ки гузарад. бале дар фарзандҳо, лекин бисёр кас метарсад ки дар худаш мегузарад, ба ҳамин хотир издивоҷ намекунад. барои ҳамин ман ин гапа гуфтаистам ки ин бемории сироятӣ нест, лекин метавонад ки аз насл ба насл гузарад. дуюм ин вирус нест. бисёр одамо метарсанд ки ин вирус аст тамом. вақте касе ки ба бемории қанд гирифтор шед, гӯё ки ин дунё барои вай тамом ба анҷом расид. ин хел нест. ин вирус нест. ҳатто дар давлатҳои аврупо бемории диабети қанда беморӣ намегӯянд. мегӯянд ки гузаштан аз ҳаёти ғаҷ ба ҳаёти солим. яъне ки инсоне ки ба бемории диабети қанд гирифтор мешавад, бояд ҳамаи чиза ба меъёр хӯрад. ин барои касе ки ба диабети қанд гирифтор нашудааст, барои онам хуб аст. пешгирӣ чӣ хел аст? пешгирӣ вақте ки ҳамин нишонаҳо аввалда пайдо мешавад, хусусан дар бемории диабети қанди навъи ду. вақте ки кор аз кор гузаштагӣ нест, яъне ки бета ҳуҷайраҳои лангерганси ғадуди зери меъда 100% фавтидагӣ нестанд, метавонем ки яъне табибо метавонанд ки пешгирӣ кунанд, аз вазъият бароранд. лекин мутаассифона вақте ки муроҷиат мекунанд мардум, савол метед ки ҳамин нишонаҳо, ташнамонӣ, пешоб кунӣ, ҳамино кай пайдо шуд? мегӯяд ки 2 сол пеш. ҳатто чӣ хел фаҳмидӣ ки қанд дорӣ, бемории диабети қанд дорӣ? ҳеч тасодуф супоридам. барои дигар ташхис омад, табиб гуфт ки қанди хунтам супорид ки аллакай қанд баланд аст аз меъёр. аллакай ин хел нафарро пешгирӣ карда намешавад. барои ҳамин марҳум Абу Али ибни Сино гуфтааст ки оқил касе аст ки 5 сол пеш дар бораи як беморӣ фикр мекунад. ғайриоқил касе аст ки 5 сол пас аз беморӣ дар бораи ҳамон беморӣ фикр мекунад. яъне ки ин пешгирӣ дорад, хусусан дар бемориҳои навъи ду. вақте ки ҳамин нишонаҳо пайдо мешаванд, сари вақт муроҷиат кунад ба табиби ғадудшинос. дар ин ҳолат метавонад ки пешгирӣ кунад. бале метавонад ки пешгирӣ кунад, ҳатто аз вазъият баромадан мумкин аст. шумо мегуфтед ки ғизо, стресс ва камҳаракатӣ ба саломатии инсон, ба кори гормонҳо чӣ гуна таъсир метавонанд ки бирасонанд? бале саломат бошед, ташаккур барои савол. ҳамин як чиза ма бисёр фикр мекунем ки барои чӣ мардуми пеш дар он вақт шароити зиндагӣ хеле набуд, тиб то ин қадар тараққӣ накарда буд, лекин кам бемор мешуданд. замин ҳамун замин, офтоб ҳамун офтоб, ягон чӣ тағйир накардааст. нигоҳ кунед ки ягон шоири классики мо ба бемории эндокринӣ гирифтор шудагӣ нест, ин фавтидагӣ нест аз бемории эндокринӣ. шахсан ман намедонам. ё ин ки ягон пайғамбаро вақте таърихшонам бихонӣ, ман надидам ки ба бемории қанд гирифтор шудагӣ бошанд, аз ҳамин беморӣ фавтидагӣ бошанд. барои чӣ стресс надоштанд? барои оне ки инсон стресс дур кунад, бояд он чизе ки дорад ин ҳамин рӯз
ҳамура назар кунада ҳамуда шукргузор бошад. яъне аҳли шукр ва аҳли ризо бошад. ҳамо таълимоти устод марҳум абу абдуллои рӯдакӣ. бо дода қаноат куну, бо дод бизӣ, дар банди такаллуф машав, озод бизӣ, дар беҳзи худе назар макун, ғусса махӯр, дар камзи худе назар куну, шод бизӣ. бале. вақте хоҳӣ шод зистан, айхид ҳамеша инсон бояд касеро нигоҳ кунад ки он чизе ки ин кас дорад вай надорад. масалан бисёр касоне ҳастанд мегӯяд ки ман ба бемории қанд гирифтор шудам, дигар тамом, ҳамин қадар зиқ аст, ҳолати стресса қарор дорад. охи нафарҳоне ҳастанд ки 20 сол дар бистари беморӣ хобанд. нигоҳ кунед ки инсон дар дарани неъмат ба қадри неъмат намерасад. яъне 32 дандон дорад тақрибан инсон, вақте як дандонаш дар кунад ҳамин шокӣ аста, аз ҳамун як дандон доим шикоят мекунад ки як дандони ман дар мекунад, ай 31 солимаш намегӯяд. яъне инсон ҳамихалӣ офарида шудагӣ будааст. охи нафароне ҳастанд 20 солши дар бистари беморианд. инсонҳое ҳастанд ки дунёро намебинанд. инсонҳое ҳастанд муҳтоҷанд ки як кас дасти ваёра гираду як ҷо роҳнамоӣ кунад. шумо ваёра нигоҳ намекунем. дуюм ин масъала ки барои оне ки инсон хоҳад ки чизе надошташа ба даст биёрад ва чизе дошташа аз даст надиҳад, бояд аҳли шукр бошад, аҳли ризо бошад. ҳамун таълимоти марҳум ҳофиз Шерозӣ. рӯзе агар ғаме расада, тангдил мабош, рав шукр кун мабод ки аз бад бадтар шавад. э дил сабур бош, махӯр ғам ки оқибат ин шом субҳ гардаду ин шаб саҳар шавад. рафту кор аз кор бадтар шид, аз дастат чӣ мебиёяд? инсон заиф аст дар баробари худо. барои ҳамин бояд аҳли шукр бошад. мисол далели оне ки классики мо аҳли ризо буданд, ман якчанд далел метавонам биёрам. масалан марҳум ҷалолиддини балхӣ гуфтааст ки модарам бахт будасту падарам ҷуду карам, фарраҳибнил фарраҳам. яъне падару модарша ба хирсандӣ ташбеҳ метиҳад, мегӯянд ман аз касе тавлид шудам ки, яъне аз хирсандӣ тавлид шудам. агар 46 хромосома дошта бошад инсон, ҳамин 23 падарим, 23 модарим ҳамаш хирсандӣ анд. чӣ хел ма хирсанд набошам? ё ки мегӯяд ки ошиқам бар қаҳру бар лутфаш ба ҷид. аҷаб ман ошиқи ин ҳарду зид. воқеан аҷаб аст. инсон бояд ё некида ошиқ бошад, ё бадида ошиқ бошад. ҳеҷ мумкин нест ки дар ҳардуш ошиқ буданд. лекин ҷалолиддин балхӣ дар мо таълим додааст ки дар як масъала дар ҳардуш ошиқ будан дуруст аст. инам тақдир. тақдир иборат аст аз некӣ, аз бадӣ. яъне мегӯяд ки ошиқам бар қаҳру ҳатто аввал қаҳра мебиёрад, яъне тақдира бадира мебиёрад ки яъне инсон бояд кӯшиши бандагиша кунад. бале, он чизе ки ба ҷисми вай зарар дорад бояд муҳофизат кунад хаша. лекин бо вуҷуди муҳофизат рафту бемор шид. масалан инсон гунаҳгор нест ки дар хромосомаи вай сахранид шудаги аст, насб шудаги аст ки он дар оянда агар стресс гирад бемории қанд мешавад. инсон гунаҳгор нест. таваллуд мешавад ва бемории қанд дорад. ида гунаҳгор нест. ина тақдир дар вай тақдим кардааст. бале? бале. бояд розӣ бошад. ошиқам бар қаҳру бар лутфаш. лутф тақдири неки. ба ҷид. аҷаб ман ошиқи ин ҳарду зид. воқеан аҷаб аст. ду чизи зидда ошиқ буданд. яъне ин чӣ далолат мекунад? далолат мекунад ки вай инсонҳо аҳли ризо буданд. тақдири хушон розӣ буданд. дуюм масъала ба қавли таълимоти ҳофиз Шерозӣ мегӯяд ки дар худо воҷиб нест ки он чизе ки банда бихоҳад худо вай датиҳад. мегӯяд ки бар шоҳи хубрӯён воҷиб вафо набошад. бар худо вафо кардан воҷиб нест. зардрӯи ошиқ ту сабр куна вафо кун. лекин ту сабр кун дар мушкилот. ту
وفا کن. یعنی به خدا واجب نیست که اون چیزی که بنده خواهش میکند برای چی؟ برای اونی که بسیار میبینن بیمارو میگد که فلان چیز من ندارم، برای همین زیق میشم. مثال خانه ندارم، ماشین ندارم، ما بسیاریم در عائله، هم خیلی گپو هست، استرس در قرار دارد. یعنی همین نفرها بیشتر به بیماری دیابت بله. گرفتار میشن. کسانی گرفتار میشوند که بیشتر در استرس قرار دارند. حالا اکنون نگاه کنید، یک بار ما باید سوال میتیم فکر کردید که اگر اون چیزی که ندارید داشته باشد همون چیز به ضرر شما نیست. انسان آینده را نمیداند چی میشه. برای همین میرزا عبدالقادر بیدل مرحوم تعلیم داده است ما را که میگد که اون بنده چی داند که چی میباید جست، داننده توی هر آنچه خواهی آنده. یعنی بنده نمیداند که برای وی چی لازم است که ای خدا طلب کند، باید یعنی خدا را گوید اون چیزی که برای در مناجاتش، اون چیزی که برای من لازم است همون را برای من ده. چنانه که از علم عرفان ما میدونیم، از علم تصوف میدونیم، عشق 7 شهر دارد. یکی ای شهرهای همون رضا است. صبر یکی ای شهرهاش صبر است، یکی ای شهرهاش توکل است، یکی ای شهرهاش این رضا است. یعنی همه عارفای ما، یعنی عرفای ما اهل رضا بودند. و یک چیز دیگر هم میخواهم بگم که ما همین ترجمه قرآن شریف وقتی که با دقت خوندم، در همونجا من یک آیت یافتم. باور کنید اگر انسان به همون آیت عمل کند، هم سالم است، هم وقتش خوش است، هم خدا او راضی است. خدا شرط میماند که حتی متن عربیش ما از یاد کردم، از سید الله رضی الله عنه و رضوا عنه. خدا شرط میماند که خدا از کسانی راضی می شود که آنها از تقدیر داده خدا راضی است. دیگر چی میفورد؟ وقتی تو از تقدیر داده خدا راضی باش، در همین دنیا سعادت مندی، استرس دوری. با وجود این خدا ای تو راضی است. این کم دولت است مثلا. دویم از دیدگاهی اگر علمی تیم گیریم، وقتی که آدم در استرس گرفتار میشد، فرق ندارد اون استرس روانی است یا که استرسی که فیزیکی است. مثلا یا سگ میبینم ما گرمان استرس داریم، کورتیزول در غدود بالای گرده حاصل میشه. اون خود استحصال نمیشه، اون سپارش دهنده دارد از سر، یعنی همون هیپوتالاموس کورتیکولی برین حاصل میکند، توسط خون تاثیر میکند به هیپوفیز حاصل میکند کورتیکوتروپین هورمون، توسط خون میوید، سپارش میدهد غدود بالای گرده استحصال میکند کورتیزول خون میرد. وظیفش یک چیز است، باید گلوکوز پلازمای خون بلند نگاه دارد. برای چی؟ انرژی حاصل شود و همین آدم از همون پرابلم، از همون استرس فرار کند. کدام راه قطعی بلند میکند؟ یکم راه حساسیت حجره ها را نسبت به انسولین پس میکند. یعنی اگر انسولین ما تصور کنیم کلید، حجره را تصور کنیم حجره، رگ های خونگرد را تصور کنیم کلیدار. مردمی که در کلیدارن این گلوکوزای پلازمای خون، یعنی انسولین می آید همچون کلید میکشاید تا مردم وارد شوند و مقدارشون در کلیدار کم شود. وظیفه انسولین. هر یک حجره در قلف دارد. کورتیزول چیکار میکند؟ یکم همون قلف رو ویران میکند تا اینکه به کلید کشوده نشود. یعنی انسولین رزिस्टنس میگن در علم اندوکرینولوژی بلند میشد. حساسیت حجره نسبت به انسولین پست میشه. وقتی که پست شد دیگر کلید هست، قلف نیست. دوم بتا حجره ها رو میفوتاند تا اینکه انسولین هم زیاد استحصال نشود. برای چی؟ برای اونه که کورتیزول به سمت هدفش حرکت میکنه. هدف کورتیزول این بلند نگاه داشتن گلوکوزای پلازمای خون. یعنی نگاه کنید
هم بتا حجیره که انسولین استحصال میکند او را میفوتاند، هم حساسیت حجیره ها را نسبت به انسولین پس میکند. البته این انسان را گرفتار میکند به بیماری دیابت قند. این چونین به فربهی بینیم ده همین خدا بهده سر ای همه بالا نآفریده است. یعنی برای اونه که جسم انسان سالم باشد باید سر انسان آرام باشد، سر انسان سالم باشد. برای اونه که سر انسان سالم باشد باید روح انسان سالم باشد. برای اونه که روح انسان سالم باشد باید انسان استرس دور باشد. برای اونه که استرس دور باشد باید اهل شاکر شکر باشد. باشد. بله. بهترین. سلام شما باشد. درباره استرس گپ زدید، درباره حرکت غذا کمتر گپ زدید. بله، حرکت چی است؟ باید اگر ما همین 4 کار کنیم ما با بیماری دیابت قند گرفتار نمیشیم. یکی از همون چیزها این حرکت است. باید انسان حداقل 30 دقیقه در یک روز حرکت کند. برای چی؟ وقتی انسان حرکت میکند ما مثلا بافته های داریم که قبول گلوکوزشان از انسولین وابسته است. یعنی که بافته های انسولین وابسته میگن. در اینها داخل میشد موشک های اسکلتی، چرب و اینچنین در بعضی ادویات های جگر. موشک کی میتواند که به واسطه خودش، یعنی به واسطه انسولین خودش مستقیم گلوکوز را قبول کند وقتی که حرکت میکند. یعنی حرکت مبادله ماده را میتیزاند و همون گلوکوزی که باید ذخیره شود، باید چرب شود، همون را مصرف میکند، به ATF تبدیل مییابد همون گلوکوز. یکم مسئله. دوم مسئله باید به فربهی راه ندهیم. حرکت از فربهی دور میکنه انسان. بله، وقتی انسان فربه میشه، چی است فربهی؟ همون قلفی که گفتیم بالای حجیره و بالای همون را میپوشاند. بالای همون را که پوشاند دیگر انسولین کشاده نمیتوند. یعنی انسولین رزिस्टنس را بلند میکنه. برای فربه نشدن طرز حیاتی سالم داشتن در کار. یعنی که اگر ساده کرده بگیم اساس زندگی سلامتی است. اساس سلامتی غذای سالم است. غذای سالم از بطن مادر آغاز می‌یابد. یعنی مادر آن چیزی که استعمال میکنه طفل استعمال میکنه. بله. برای همین مادرها در وقت حامله بودنشون باید به غذاشون اهمیت. نگاه کنید که انسان‌هایی هستند که ساعت 7 سحر از خانه می‌روند، در نقلیات میشینند و کارگاه میرن. در کارگاه تا 5 بیگاه میشینن. 5 بیگاه میروند با در نقلیات میشینن میرن تستیار. یعنی جای غذاخوریه که اکثریتش تستیاره. میخورن با از اونجا به نقلیات میشینن، باز میوید خانهش خواب میرن. همین روند تکرار شدن میگیرد. ارگانیسم چی میشه؟ برداشت نمیکنه. سیوم خوابی آرام. باید تو خوابی آرام هم میتواند که بله. ما گفتیم همون سر. ما میدونیم از علم بیولوژیا، اندوکرینولوژیا، فیزیولوژیا که ملاتونین گفتنی گرمان داریم. یعنی ملاتونین گرمانی خرسندی هم میگن، شب در تاریکی استحصال میشد. سیروتونین این در روز. یعنی این چی است؟ این بیاریتم حیات است. وقتی که اینها استحصال نمیشوند بیاریتم حیات گم میشود. یعنی خوابی براحت آرام داشتن. 8 ساعت باید انسان به حضور خواب کنه، فارغ از همه چیز. یعنی این باعث می شود که از بیماری های اندوکرینی دور باشد. 4 استرس دور بودن. اگر همین 4 چیز عقدش، یعنی همین 4 چیز رعایت کند، با بیماری های اندوکرینی گرفتار شدنش نهایت کم است. میخواستم فهمم که در برنامه خویش در آغاز هر یک برنامه‌تان شما با بیت نخست شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، یعنی به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سبب چی بود که شرطاً شما همین بیت را انتخاب کردید؟ اولا اینکه به همین سوال خود مرحوم ابوالقاسم فردوسی پاسخ داده است.
چی گفته است؟ میگد که آفرین بر آن که آفرین آفرید، زمان و مکان و زمین آفرید. بین زمان و مکان و زمین حتی در فیزیک توغری میگیرد، شما بله. فیزیک را خوب میدونید. بله. آفرین بر آن که این آفرینو را آفرید. یعنی انسان ها را. بله. امروز کسی که چیزی میسازد که محصول دستش کیهان میره، این روز در روشنی قرار دارد، 300 تن در هوا پرواز میکند، 300 تن بالای آب میرد. آفرین بر اینها هست و لیکن میگد آفرین بر آن که آفرین آفرید. اینا مرحوم فردوسی گفته است. چه خیل یک کاری را که نیتت خیره، نیتت منفعت جمعیت است، کسی که واقعا آفرینی کامل است با نام وی آغاز نمیکنی. یکم مسئله. دویم مسئله، بسیار کتاب های کلاسیکی ما با نام خدا آغاز میشن، لیکن محض من انتخاب کردم بیت اولی شاهنامه را، برای آنه که این کتاب هم جهت ربوبیتی دارد، یعنی الوهیتی دارد، یعنی با نام خدا آغاز میشد، هم حس ملی دارد. دو چیز در بر گرفته است. مثلا بسیار قصه ها را نگاه کنید، یا قصه الوهیت دارد، ربوبیت دارد، خدایی دارد، یا قصه عشقی، یعنی همون قصه در بر میگیرد، یعنی محور اساسیش یا خدا است یا عشق انسانی. بجز یک قصه حضرت یوسف، هر دوش در بر میگیرد، هم ربوبیت هم عشق زمینی. شاهنامه من هم خیلی است. شاهنامه یگانه کتابی که غیر زبان فارسی از دیگر زبان کلمه استفاده بردگی نیست. صفر تاجیکی. صفر تاجیکی است. یعنی هم جهت الوهیتی دارد، ربوبیتی دارد، یعنی با نام خدا آغاز میشد، هم جهت ملیگی دارد، یعنی هم جهت حس ملی را بلند میکنه. زمانی که همین کتاب طبع نشر شدگی است، در همون زمان حتی بعضی اداره و کارخانه ها عربی شده بودند. یعنی عرب خیلی مثلا حکم فرما بود. بله. همین اثرهایی که در همین سالها ایجاد شدن 90% معربن، یعنی با زبان عربی تالیف شده. مورخ‌ها هم میگن که بسیار ملت‌ها زبان از دست دادن. برای چی؟ فارس زبانش از دست نداد. یکی ای سبب‌های از دست ندادنش این خدمت شاهنامه بود، خدمت مرحوم فردوسی بود. از سیوم مثلا من انتخاب کردم این چیزا که نگاه کنید، هدف برنامه ما یعنی برنامه طبی است، یعنی مقصد برنامه بلند برداشتن سطح معرفت نوکی جامعه است، یعنی مقصد جان است. بله، باید جان سالم باشد. برای جان سالم بودن باید انسان خیرتی بلند داشته باشد. بله. یعنی که خیرت این مرحله پیش از بیماری است، تبابت مرحله بعد بیماری. یعنی در همین دو مصرع هم جان ذکر شدگی است، هم خیرت. به نام خداوندی جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذر. برای همین من همین شعر انتخاب کردم. امیدوارم که شما هم به همین خاطر انتخاب کرده باشید، چون که اینتלקت این شعور است، اینتלקت این علم است. من فکر میکنم که شما هم شاید به همین مقصد، به همین هدف ها انتخاب کرده باشید. با در برابر این تحفه پیشوای معظم ملتمون به مردم تاجیک است. برای همین یعنی چند چیز جمع شده. یکم کتابی که هم جهت الوهیتی دارد، هم حسی ملی دارد. دوم دو مصرع هم جان در بر گرفته است، هم خرد در بر گرفته است. سیوم این تحفه پیشوای معظم ملت با مردم تاجیک می باشد. یعنی چهارم این قدر داشتن، پاس داشتن به نیاگان خدا است. و
امیدوارم که شما هم با همین مقصدها انتخاب کردید. من گوش کردم که شما هم با همین بیت آغاز کردید، برنامه افتتاح بخشیدید. یعنی که همین سبب ها بودن که من در برنامه انتخاب کردم همین دو مصرعی مرحوم فردوسی را. تشکر زیاد، بسیار خوب فهموندید. میخواستم فهمم که چرا شما در برنامه شخصی خیش بیشتر از ادبیات کلاسیکی صحبت میکنید. برای یک طبیب، یک اندوکرینولوگ چه خیل میتواند که اینقدر از ادبیات کلاسیکی باخبر باشد و از آنها در برای فهموندن مردم، برای بلند برداشتن معرفت طبی جامعه از آنها مثال ها بیارد؟ سلامت باشید. راستی گپ یکی از مقصدهای تالیف برنامه ما این چی بود؟ این جمع کردن علم دقیق با علم عرفان. برای چی؟ برای اونه که در وقت تعلیمات ما میشنیدیم که برای طبیب شدن ادبیات چی در کار است، فلسفه چی در کار است. اینا درست است. همه طبیبای بزرگ فیلسوف بودن. یکم مثلا. دوم، برای طبیب خوب شدن بوی جوی میلیون چی گناه داره؟ یگان گناه ندارد این. یعنی من میخوام که توسط همین برنامه هم سطح معرفت نوکی مردم بلند بردارم، چنین اونه که میدونم، هم مردم آشنا کنم با نیاگان خود، با کلاسیک خود. سیوم این که اگر انسان اشعار کلاسیک بدوند قریب که بیمار نمیشه. برای چی که همه آنها طرف خرسندی، طرف فرح دعوت میکنن، چنانه که قبلا من ذکر کردم. یعنی من نخواستم به طرف باشم که همین مردم کسانی که طبیب میشن فکرشون در تنها این باشد که برای طبیب شدن علم دقیق بدونید تمام. این خیلی نیست. من به طرف بودن نخواستم. راستی که همون تعلیمات استاد لایق شیرالی گفته است که دانی که خدا چرا تو را داده دست، مثلا یک دست نداده و دو دست داده. دانی که خدا چرا تو را داده دست، دانم که در این معجزه اسراری هست. بله میگن البته من همین قشنگ میدونم که در این معجزه یک حکمتی است، یک اسراری است. چی بود از اسرارش؟ یک دست به کاری خیشتن پردازی، با دست دیگر زی دیگران گیری دست. واقعا همین لایق بسیار تحلیلی خوب کرده است استاد مرحوم لایق شیرالی. یعنی مقصدش به طرف نبودن. شما محض تیپ پلیوس انتخاب کردید. سبب این در چی بود؟ بله، مقصد ام پلیوس همین است که بجز از تیپ ما دیگر چیز علاوه میکنیم. یعنی که من میتونم که تاریخ یگون عالم نقل کنم وابسته به همون موضوع، یا وابسته ان همون موضوع از اشعار یگون بزرگ گپ زنم، یگون شعر بیارم. یعنی پلیوس معنیش زم در بالای تیپ گفتنی گپ. وقتی که شما اینقدر مهنت میکنید در صحیفه شخصی شما، وقتی که تماشابین کم است، این باعث دلماندگی شما نمیگرده؟ سلامت باشید برای سوال. یکم این که هر یک انسان برای کاری آفریده شده است. هر یک انسان در زندگی مسئولیت خودش دارد. وقتی که در رفت کار من اهمیت دادم، من دیدم که برای اونی که بیمار طبابت یابد باید سطح معرفت نوکی طبیش بلند باشد. مثال بیمار آمدگی است، گوشتی تگی پاش، گوشتی کفی پاش قریب که نیست. از سوال کردیم که برای چی این خیر؟ گفت که وقتی که بیماری قند شدم یک آریزه دارد، پولینیوروپاتیا. چی میشد؟ پاچو کرخت میشن. کسی بر وی مصلحت داده است که سنگ تصفانو در زیر پایت مون.
монд аст ва ҳис намекунад гарм мера. гӯшти по рехт аст. яъне ин ба чӣ далолат мекунад? Далолат мекунад ки сатҳи маърифатнокии тиббӣ нисбатан паст аст. яъне барои ма аҳамият додем ки барои инсон солим буданаш бояд маърифатнокии тиббиш баланд бошад. маърифатнокии тиббиро кӣ баланд мекунад? кӣ инсонҳоро аз хурофоти тиббӣ боз медорад? яъне хурофоти тиббӣ чӣ ма дар назар дорам? Масалан, гулмиҷа шидааст, як касала дертар кардааст. Саволаш кардам, барои чӣ дертар кардӣ? Гуфт ки мо аллакай гуфт кори худа кардем ки натиҷа надод, ба назди табиб омадем. Чӣ кор кардем? Гуфт ки дар мо як шиор аст ки вақте ки гулмиҷа мешавад, дар ахлот салом медиҳем. ин хурофот аст аллакай. пеши хурофота кӣ мегирад? Кӣ масъул аст? Олим, табиб хурофоти тиббиша. ин воқеан масъулияти ман, чунки ман табибам. шумо чизе ки аз дастон мебиёяд мекунед. бале, инсон ҳамон қадар кӯшиш мекунад ки тавонои онро дорад. яъне воқеан нигоҳ кунед, бояд инсон аз як кас ҳамон қадар талаб кунад ки ҳамон тавоноӣ ҳамон чиза дорад. ина нигоҳ кунӣ, худовандам гуфтааст ки рӯза гиред, ай субҳи содиқ то шома нахӯред, наошомед. лекин нагуфтааст ки ҳоҷатхона наред. яъне нахӯрдану наошомидан ихтиёраш аст. метавонад ки худша идора кунад, лекин ба ҳоҷатхона рафтан дар ихтиёраш нест. яъне он чизе ки аз қобилияти инсон берун аст, он чиза талаб накард. ҳамин мо ҳам бояд ҳамин хел бошем. яъне ман қобилияти онро надорам ки як инсонро маҷбур кунем ки барномаи маро тамошо ки сатҳи маърифатнокии тиббии баланд мешавад. агар тамошо кунад, ман хурсанд. барои оне ки вақте ки инсон меҳнат мекунад, меҳнаташ самара медиҳад, воқеан рӯҳболида мешавад. яъне рӯҳи ӯ вайра барои кораш дучанд қувват медиҳад. ман хурсанд мешавам, лекин тамошоам накунам, ман дилмонда намешавам. барои он дилмонда намешавам ки ман дар ягон ҷо ба ҷавобгарӣ кашида намешавам. на дар дунё, на дар ухро. барои чӣ кашида намешавам? Чунки аз ихтиёри ман берун аст. шумо вақте ки мебинед ки дар шарҳҳои шумо, дар комментҳои шумо сухани нохуб навишта мешавад ё танқид ё ки сухани қабеҳ, шумо ба онҳо чӣ муомила хоҳед кард? ташаккур барои савол. Якум шукри Эзиди пок ки то ҳозир ягон кас нанавистааст. Сухани қабеҳ касе навистааст, ташаккурӣ кардааст, рӯҳияи маро болида кардааст. як чиз, якум ин ки дилхоҳ коре ки инсон мекунад, он бехато нест. бо вуҷуди оне ки ҷиҳати мусбӣ зиёд дошта бошад, як ҷиҳати манфӣ дорад. лекин одаме ки тамошо мекунад, он чизеро дидан мехоҳад, ҳамуро мебинад. агар як инсон бихоҳад ки камбутии як каса биёбад, воқеан ҳамон чиза меёбад. чунки инсон бекамбутӣ нест, комилан комили худованд худ шавад. инсон бекамбутӣ нест. гуфти ҳамон устод, гуфти ҳамон марҳум Ҷалолдин Балхӣ: пеши чашмат мондай шишаи кабуд, зон сабаб олам кабудат менамуд. вақте ки як инсон дар чашмаш айнаки кабуд монад, олама кабуд мебинад. яъне як инсонро бихоҳад ки агар бадиша дидан, бадиша мебинад. барои чӣ? агар инсон бехато бошад, номи вай инсон нест, номи вай малак аст. аммо ба қавли устод Лоиқ Шералӣ мегӯяд ки ман он риндам ки исьён пеша дорам, ба дасте ҷому дасте шиша дорам. агар ту бегуноҳӣ, рав малак шав. ман аз ҳавво ва одам реша дорам. ин мардум, мо ҳам фарзанди ҳамун боби одаму ҳамун момо ҳаввоем, мо ҳам хато мекунем. мо малак нестем. яъне ки инсонҳое ки ин чиза менависанд, вайҳо доим камбутӣ мекунанд.
برای آنها زیغ شدن در کار نیست. دوم این که این برنامه‌ای که من تأسیس دادم برای عالما نیست، یعنی برای عامی است. عالم خودش میدوند اتیولوژی بیماری، پاتوژنezi بیماری، بشکنن، تماشا کنن، مخرسن. اگر من در علم یگان خطا کردم، اومدن مرا بعداً گفتن که شما در همین گپ خطا کردین، گفتم که من انسانم، اگر من به خطا باشم من انسان نو، من ملک میشید. من ای بیننده در برنامه بعدی عذر میپرسم که من خطا کردم واقعا. یکم که برای مردم عامی است، برای مردم عالم نیست. برای مردم عالم اون چیزی که من میدونم 100 میلیون مرتبه زیادتر میدونن. اگر رفت و همین برنامه نتیجه نداد، ما کوشش کردیم همین برنامه نتیجه نداد، سطح معرفت ناکی یگان کس بلند نشد، بکنه. جلالدین بلخی مثنویش تا گفته است که دوست دارند دوست این آشفتگی، کوششی بیهوده به از خفتگی. اگر همین نتیجه هم نتید، ای نکردن بهتر است. کسانی که ایراد میگیرن دلخواه برنامه ده، همین بخش درستش شما کنید، شما بهتر شکنید که ما یاد گیریم. اخی همین یک چیز است، وقتی که یک انسان یک کار نمیکنه، یک کس میکند کمبودی را میبیند، اخت چه بجای و مانی کمبودی ده چندتر است. امو گفتی استاد صدرالدین عینی میگه، سوالش میتیند که شما در استعداد شعرگوییتون بلند است یا شعرشناسیتون؟ میگه که استعداد شعرشناسی من بلند است. واقعا شاعرها را وقت شعراشون میخونم کمبودیشون مییابم، لیکن اگر خودم قلم بگیریم چنین و شعر ایجاد کردن نمیتونم. همین خیال است. یعنی انسان برای اونی که نیکی یک کس بینه باید نفسی خودش پاک کنه. همو در مثنوی یک حکایه نقل میکنه جلالدین بلخی، میگه که آن یکی از خصم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم زخمی مشت. یک نفر میگه مادری خودش از خصم از گیزلگی کشت، با مشت زد دلش آروم نگرفت، با خنجر کشت. آن یکی از خصم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم زخمی مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری، یاد ناوردی ز مهر مادری. هین تو مادر را چرا کشتی بگوی، آن چی کرد آخر بگو ای زشت خوی. گفت که تو مادرت به مشت زدی، به خنجر زدی، کشتی، تو یک بار مهری مادری همو را به یاد نیاوردی. گفت کاری کرد کان آری وی است، کشتمش کان خاک ستاری وی است. گفت یک کاری زشتی کس که برای وی آر بود، ننگ بود، کشتم که همون خاک ستار شود، پوشاننده شد. دیدمش یک روز با بیگانه، دیدمش یک روز با بیگانه، صحبتش می داشت در یک خانه. گفت که من مادر ما گفت با یک مرد بیگانه در یک خانه دیدم. گفت پس آن رو بکش ای محتشم. گفت خی مادر تا دیدی قطعی یک مرد، اون مرده که بکش، مادر تا چی میکشی؟ گفت پس هر روز مردی رو کشم. اگر این خیلی باشد گفت من مجبورم هر روز یک مرد کشم. گر شوم مشغول دفع دیگران، چند خواهم ریخت خون مردمان. اگر من مشغول دفع دیگران از مادرم شم، من چند قدر خون مردم میریزم. و در انتهاش میگه که نفسی توست آن مادری بدخاصیه، کی فسادی اوست در هر ناحیه. یعنی میگه که چه خیلی که مادری همو زیشت بود، انمی زیشتی ایتم ایروی نفسی تا. اگر خواهی زیشتید ایتا دور شوه، نفس تا پاک کن. بسیار عالی. شما چرا راضی هستید که وقت، انرژیا و تو مبلغ شخصی خود رو استفاده برای صرف کنید تو اینکه معرفت طبی جامعه را بالا بردارید؟ مسئولیت. یعنی هر یک کس اگر حسی مسئولیت کند، هر یک کس اگر مسئولیت شناس باشد، باور کن
دنیا گلگل شکفان میشن. یعنی وقتی که انسان میبینید در اخلاق سلامتیه، انسان میبینید برای طبابت جاغرش کسی بر وی مصلحت میتید که گلوی خدا چوک و شلک مو، کسی را میبینید که سنگ تصفان در زیر پوش میموند و گوشتی پوش میریزد. اگر طبیب ذره وجدان داشته باشد، ذره مسئولیت باشد، بی‌طرف میشد، بی‌طرف نمیشه. برای همین این چیزی که من میکنم این مسئولیتی من است، این وظیفه من است که سطح معرفت ناکی طبی را تا جایی که من میدونم بلند بردارم. شما дар раванди фаъолияти хеш ба кадом ҳолатҳои аҷиб рӯбарӯ шудед ки то ҳол яъне ба фаромӯшӣ намеравад? рости як ҳолати аҷиб буд, як ҳолати дилсӯзонам буд. вақте ки навбатдор будам ман дар беморхона, як тифли 5 соларо овардам дар ҳолати беҳушӣ, яъне як ориза дорад, оризаи шадид дорад, бемории диабети қанд, кетоатсидоз мегӯянд, яъне ки аз ҳисоби ҷисмҳои кетонӣ вақте ки баланд мешавад дар хун, инсон заҳролуд мешавад. дар ҳамин ҳолат оварданд, кӯдак беҳуш аст, фарёд мекунад, дод мекунад бисёр дар азоб. модарша гуфтем ки ин пеш бемории диабети қанд дошт, шумо медонистед? гуфт ки не. чӣ хел шуд ҳамин қиссаро дар мо қисса кунед? гуфтанд ки тақрибан 1 моҳ мешавад ки ҳамин кӯдак нӯшиданаш зиёд аст, пешобкуниш зиёд аст, лекин рӯз аз рӯз лоғар шидак, хароб шид, лоғар шид. ҳамин 3 рӯз пеш ба дараҷаи лоғар шид ки дигар роҳ гашта натонист. аммо чӣ кор кардем? мо чакаки глюкоза чакондем, инчунин асал додем ки бақувват шава гуфтанд ки ин бемории қанд будааст, и ба кома рафт. бисёр барои ман ҳолати даҳшат аст, ҳолати дилсӯзона аст. и ба чӣ далолат мекунад? агар и ба чӣ далолат мекунад? ба паст будани сатҳи маърифатнокии тибби волидайн. бовар кунед, тифлҳо гуноҳ надоранд. ягон тифл ба падару модараш даъватнома наметиҳад ки мара ба дунё биёр. вақте ки ба хости худмон, ба хоҳиши худмон мо ба дунё меорем, масъулем барои ҳифзи саломатии онҳо. и хеле равандҳо бисёранд. масалан, яке аз касоне ки гурӯҳи хатар дар ҷойгиранд, чӣ ба бемории диабети қанд, чӣ ба бемории ҷоғар, ин занҳои ҳомила мебошанд. чунки аз дидгоҳи агар ҷоғар гӯед, гуфтем организм ёд истеҳсол намекунад, ёда аз берун қабул мекунад. шумо тасаввур кунед ки ёде ки модар истеъмол мекунад, на балки барои худаш лозим аст, барои тифлам лозим аст, бояд вай зиёдтар истеъмол кунад. мегӯем ки як ӯзӣ кунед ки бинем ҷоғари шумо дар кадом ҳолат қарор дорад, мегӯянд ки ҳамаш тақдир аст. ба бемории қанди гестатсионӣ дорем ки дар вақти ҳомиладорӣ метавонанд ки гирифтор шаванд, ки оқибат метавонад ки ба бемории қанд оварда расонад модара ва инчунин хатари бузург дорад ба тифли дар батнаш буда. мегӯем қандтона рафта супоред, натиҷаша бинем. ба хулосаи тибби шумо додем, розӣ намешанд, мегӯянд ҳамаш тақдир аст. яъне ки ҳеҷ ҷойгоҳ ҳамин чизҳо аёди ман намерад ки ҳамон азоби ҳамон кӯдак, яъне барои оне ки кӯдакҳо бояд азоб накашанд, инсон бояд азоб накашад, чӣ аст? бояд сатҳи маърифатнокии инсон бояд баланд бошад, фаҳмиши инсон бояд баланд бошад. ба назари шумо хатогии бузургтарине ки инсонҳо барои саломатии хеш, барои нигоҳубинии саломатии хеш мекунанд? аввалин ин ки хатои бузурге ки мекунанд, тарзи ҳаёти солим надоштан аст. яъне барои худшон саломатиро дар ҷои аввал намемонанд, ки дар як рӯз бо вуҷуди оне ки ман инқадар кор мекунам, бояд 30 дақиқа 40 дақиқа бояд ман ҳаракат кунам, инами намуди ғизора дар и вақт хӯрам, инами намуди ғизора дар и вақт хӯрам. аз баъзе ғизоҳо парҳез кунам. бале, кадомша бисёр хӯрам, кадомша парҳез кунам, кадомша кадом вақт истеъмол кунам. ҳолонки синои бузург мегӯяд ки беҳтарин дору барои инсон ин парҳез кардан аст. бале, як чизи дига ман шумода мегӯям, чаро ягон инсон то ҳозир ба қайд гирифта шудагӣ нест ки дар хизмати ҳарбӣ ба бемории эндокринӣ гирифтор шудагӣ бошад.
бемории қаншидагӣ бошад. ҳатто падаромона ман савол мекардам ки дар давраи шӯравӣ касал мешидед, ягон кас бемории қаншидагӣ буд, мегӯяд ки орзу мекардем ки сардард шим, равем госпитал истироҳат кунем, намешидем. барои чӣ? Барои оне ки тарзи ҳаёти солим ҳукм фармо буд. яъне ки ҳар рӯз ғизоҳои гуногун мехӯрданд. мегуфтанд ки падаромон, бобомон ки ҳатман дар як рӯз мо моҳӣ мехӯрдем. яъне дар ратсиони мо моҳихӯрӣ буд. сабзавот мехӯрдем ва кадом рӯз чӣ қадар килокалорие ки қабул кардем, бояд чӣ қадар ҳаракат кунем, ҳама ҷобаҷо буд. яъне инсон бояд тарзи ҳаёти солима ҳукмфармо кунад, пиёда кунад дар ҳаёти худаш, хоҳад ки солим бимонад, хусусан аз дидгоҳи бемориҳои эндокринӣ. беҳтарин. кадом маслиҳати муҳимро ба бинандагон дар фарҷом мехостед гӯед? ман барои бинандагон ҳамин қадар тавсия метиҳам ки инсон дар вақте ки як кас маслиҳат метиҳад, бояд инсон худ хулоса кунад ки касе ки ба вай маслиҳат додестай то кадом андоза худаш дар ҳамон илм мутахассис аст. мисол, ман наметавонам дар як кас аз боғпарварӣ маслиҳат диҳам. ман наметавонам дар як кас аз тиҷорат маслиҳат диҳам. барои оне ки ман тоҷир нестам, ман боғпарвар нестам. ба касоне ки бемор мешаванду табиб нестанду ба ваё як ҳамсоя маслиҳат метиҳад, аввал таҳлил кунанд ки касби ҳамсояи ваё чӣ аст. масалан, мебахшед мара, боғпарвар ё ронанда наметавонад ки ай тип маслиҳат диҳад дар як кас. барои ҳамин ман ба мардум, яъне ба бинандагон чунин маслиҳат метиҳам ки якум сатҳи маърифатнокии тиббишонро баланд кунанд. чӣ тавассути шунидан, чӣ тавассути хондан. дуюм ин ки касе ба ваё дар бораи саломатишон маслиҳат метиҳад ки ин кора накун, ин кора кун, бояд аввал таҳлил кунанд ки ҳамун одам чӣ қадар худаш сарфаҳм мерад ҳамин соҳае ки худи ҳамун инсон маслиҳат додест. баланд шудани сатҳи маърифатнокии тиббии ҷомеа ҳам барои бемор хуб аст, ҳам барои табиб хуб аст. масалан, карьер кардан дар Аврупо осон аст. барои чӣ осон аст? барои оне ки мардуми вайҳо сатҳи маърифатнокии тиббишон баланд аст. ташхиса бо як мушкилӣ меёбӣ, доруи лозимаро менависӣ, меравӣ, як боғпарвари ҳамсояш мегӯяд ки и доруи тура ман истеъмол карда будам, намешад. соз нашидам. ҳамун қатъи касал тамом. гапи ҳамун боғпарвара мегираду, гапи касе ки 10 сол таҳсил карда дар риштаи тиб намегирад. и дар карьер кардани табибам рах намезанад. яъне ман тавсия метиҳам, ман хоҳиш мекунам ай бинандагон ки аз касоне маслиҳат гиранд барои саломатишон ки мутахассиси соҳаанд. дуюм, сатҳи маърифатнокии тиббишонро баланд бардоранд, китоб хонанд, барномаҳое ки барои зиндагии онҳо, барои саломатии онҳо муфид аст, тамошо ва гӯш кунанд. зинда бошед. ташаккури зиёд барои даъвати моро пазируфтан. бисёр як суҳбати хуб буд, бисёр як суҳбати таъсирбахш, самимӣ буд. бинандагони гиромиқадр, ин буд суҳбати навбатии мо. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бимонед.